Сывы бурныш ергене поғынза эшпе хүделеве ялна хадыр булмалла. Район зенже федерация программе пулышныбе гытто нормизне бурнышламалы шене спорт лаптыгызем хадырлеші. Комсомольскинчи кәтне физкультуруба спорт комплексы жүменже нумай булмас сывлыға шереплетмелі шәне лапты күшна. Кундан инше хмар вырнашна шкулсенже веренеген земжен шағы уйрымақ пызык пілдерешлі. Я готов отличники, бургунда аджазымбе кашнигун занимался давапар, баскетбол вляпар. Да. Лайық тузаванай? Да, лайық пиде лайық, килежей, пурнеде килежей. Кумбек тренажерзем хуларада пойдем трежука. Перенгом смыскинче варопур. Перепурне дегили жить, яланах куда заниматься, думаю, жрить пар. Саванат дырынды? Саванат пар, мухтанат пар. Урок всем хуще начизем пурде шагында гилеще, пуже тренажерзем нихшана жукка. ГТО лаптығы вишер вун билек тываткал метр жинде вырнашна. Вол пурин жинде узыллы булмалла. Шкула жезем шукчухне кунда аслара хизем зывлыхне жирепледеші. Тренажерзем визе миллион тенгелік илзалартына. Шавынбегех пиліксер аллы пин тенгелік тузабадес, ларцабадес. Пирин комсомольскинде тогда площадка зембор, спортивная площадка. Кадарду готова республика пирин лаях. Висемерш вырында готова сдавать тунибе вырапар. Патшалық тәллевне бұрнышлаза комсомольский зем спортпа туслызен ешне егебенде жеремек кеміш чулчен аллы билік процента жидерешен. Халлехе районда бұрына кансен херехвиже процент физкультурына гымыллать. Күгешри улып спортпа сывлық центре жүменде вара строительство жеверет. Кундада водора яғын тренажер вырнаштарза ГТО лаптығы үшма қадырленеші. Унын негесіне кіргінне яна. Халі тәрлі қадырларца жирепледеші. Әшсене шидезер нере туса бідерме балыртна. Федерацин тәллевлі программе бұлышны бе шулдалық вешленичен пәтембе республикари тоғыр районда шағынбек спорт лаптығы зем худагаймалла. Чувашен галарым Валерий Алексей Енейкен, Валентина Алексеева, Семен Антонов.